Osnovna škola Žarko Zrenjanin, Gospođievci. Naša škola nosi naziv po velikanu Žarku Zrenjaninu, kojeg su još zvali i Uča. Bio je narodni heroj. Zato što je mnogo učinio za svoj narod, mnoge škole u Srbiji nose njegovo ime, kao i naša škola. Naša škola se nalazi u centru našeg prelepog sela Gospođievci. Kogod prolazi kroz naše selo, ne može da ne zapazi u centru našu prelepu crkvu, a sa druge strane puta našu školu. Ovdje je veoma gust saobraćaj, zato moramo voditi računa kako dolazimo u školu. Put obavezno prelazimo na pešačkom prelazu i više puta pogledamo levo i desno. Tek kada se uverimo da u blizini nema vozila, put prelazimo bez zadržavanja na prelazu. Često nas na povratku iz škole privlače ljuljaške iz obližnjeg parkića. Tu se ne smemo zadržavati bez znanja roditelja, jer oni nestrpljivo čekaju kod kuće svog prvaka. Na putu do kuće srećemo mnogo ljudi. Ukoliko ih poznajemo, ljubazno ćemo im poželeti dobar dan. Ali, veoma je bitno da nepoznatim ljudima ne prilazimo, čak i ako nam ljubazno nude neku poslasticu. I za kraj, imam za vas jedno zagonetno pitanje. Pokušajte da saznate, uz pomoć drugara, brata ili sestre, možda bake, deke ili roditelja, šta je zajedničko za našu školu i jedan grad u Srbiji?